PGR along le munit ke dode chiri suri sirkep ra inkora ke thom tokbor phaiwe sirkep along paisong ing paidampu HPC. Drew Bentimung a hem rubber smokehouse me chopi det. Ingdeng trok sikebra nerkep det jogwana pita DO residence along det pi alama kepang jaradim bi bedet. Karbi Anglong live Adap Abirta ton pen arjuponik tha. Kidamtang pai ni phai khresir kebarni taralangso Karbi people whole salong kedo kajirong hangpi guest house along high power committee atum arsikjit pen PGR VGR aputhak kachingwai. Karbi Anglong Autonomous Council CM mate high power committee mate HPC chairman Dr. Tuliram Rong hangkachepa hem phupon amayalong MLA Banghini MLA Abari Matum EM lapen Saikam Saipu Anparta Council Secretary lapen Joint Secretary atum pen kichinglo KSA ASDC Youth Front atumta chitongdun. Mayalong penangan alam chingki chethan patep derapi sika crore photangka panong pen kheroni mate phelang piang kang kedo PGR along le kadu kawe chiri suri krei sira pharu trokra troxy tokbor isi sirkep angbong pen chiri suri sirkep ra inkore thom tokbor highway sirkep along le along ke monit dobang avila la so long le aronre pen ke do tum saikati ke phansi long le cherailu labang so long le long puthot kapachirai thu bom long le dejia phansi ka crore phal tangka panong ponsi aronre pen PGR long le long ke do tum saikati ke phan kiraya long le chiri suri sirkep ra inkore ke thomra tokbor highway sirkep adang paisong mate fencing ingpaidam popusi HPC a mayalong Chirai Lupusi, Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong ha mai judet pen pherangkia mai kangye hut jaipong. Nona mat ka chirai thip mate PGR along le along aron repen kedovek ke chiri surihinira pharuphora trokner kebra pli tokbor isi along le adang henlo puta mai along peklanglo. Lason simone dum kedovek along le along nona mat ke tharle nudak abang ke bang inkora hini atum high court pen stay order la pen don trok sikebra ke thom atum high court along lamphoi ki pidam dokoklu la sila bang so case ke pajut sera ji la pen high court along lamphoi kachidan kachepa high weg ji aphan council atum pen kaprek akinang sot alo high hui pidun bomlo la son si Delhi pen ke chenglok Bangalore la pen kinang ji do pulote London andame damsi gazette notification alo high hui tame ridam poputa mayalong kachiraya lam Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangpen thampong. Phelang pi mate kheroni Hawaipur PGR along le along aronre pen ke do tuma phan ke tharle vekpu. La sikes ke hailote tharle phit poputa alangli thampong. Pinpur me High Court along lam hoi ki pidam isiatum pre cheklo hearing do lapen akapre katuma phan ke phaikunia chekloang bongsi hearing dopo. La si la so ting paisong kang paya saitami Kevangji Paikunia Cheklo along pensi kepang ching Japan Mailong Cherai Luputa Chini Dum. Well, 9,500 along le Jake Bangalay no Utela Bangale Tum Douglas PGR Vijara 11,607.19 La 11,607.19 vigas along le Angbong Pen Kedo Munit Kedo Banke Tayo Banke 2,584.1 along lesi to chop lapen ke 9,023.09 la solong lian ge la asi pola so hem kikim ke adim ana bang ke Karbi Anglong Autonomous Council pen high power committee keraya ting pen non prabjin pen da fencing in pipe aso fencing pipe tender pole pen ada kapang cheng dia phan ke la ke Karbi Anglong Autonomous Council pen kunkialo la high power committee ke chera ting si aso assign ding claim pon tapi nang parta me 22 atuma bang high court case ki picheng lo atumang ke non November hearing ko la pen 73 a family tum hoda ko case ki thu hola tum case ki tum man ke non rasacheklo second hearing ko la bang ke 26 la so OPP ma documents ki pidunang ji high court ke hang ating pen
Karbi Anglong Autonomous Council penta ripon bomno la pen high power committee ke raya teng pen si hol hai dokumen san dame la kenang jis kenang sort dokumen san ta ripon bom su pada high court lo ki pidung je pan ki sik kedang pansi pini cerai pon ningji ulo ke lage ningkan ke thom prang lo ni tu je perai la so si ningkan si CFC haplong to sorsa la so isilong resolution je Inglong oso kalia tumphan ke mane yung si Inglong oso nim supi alo so tum so lo da yung si pinando kok long ding oso ta dak long le phelang pen cheng lo kaprek ja Inglong oso tum ke long ji jitu a physician ke en pon long le ma la so bang ki pipon pe Karbi Anglong Autonomous Council ban si la ke chepera le isi kan la ke Divisional division la klan lo to isi chepera tank pen order ta circle free revenue circle ban la lo la so court si ni tuma reference NC di mausa ta ningkan si hini apisi la tuma News Report Karbi Anglong Live Denarong ahithi adung het kedo rong sampria rong amekar druben timung ahem adung het kedo rubber smoke house kedam tang pai ni phai kriser kebar ni ada por phainer kep aport lin pharo please ose rubber meke chupon Karbi Anglong ni hang anathu rubber mate devak ke epon penangan chihung ponlo lason si devak pen penangan ahem tunatum chilang pon ilong lo lason si nona ma hi thialong sitame Elina long sika pharohini sose anam devak asai ke klematum ale long ponlo Rubber mate devak ame ki ur ahem me ke cholam penangan klang ponlo lason si non het jong sitame rubber mate devak ki ur bom apor hut devak ame ki chopen lin pharo please ose adevak na hok ponlo bangso ame ki cho hek dun long si tong se kot pen paledun si me pamep tu halaku ke sungge phopon ahem to natum rubber board anat pen nangra ponang ji lapen Karbi Anglong Autonomous Council pentami nangra ponang ji pusi kachuningri padopon Divisional timung la kenelo to da tempori ama smokos ke tempori sita la so smokos bang mi tho chom lo ama halang song kiti bang dakpet ama sia lungkru hub lo ama churap der lo la si kadui kuntel ka thom praba sabsu do jadi arabor kuntel di hala kiti pen ke sari pak pas do kopo dasar lu si dolo amala kiti por ma churap der lo la masi tum tap rabdun eder lo asya makado we bazar abang foto bang sinarap nu lo pamet der lo la sia ko ni li bang chuningri bang son lo nili phanta mela jo son choder lo monom phi la son aku mane ki guti te je phan la sini tum dak RPS tum phanta chuningri la pen lo phanta tempori tame mi mucho son nang rabra mongkos bang nang bonai peson te puthot nalikana hok an ken hok an market long ko an du poi ni anam ke ni ke non ke market long ke ilin long ke ne lo isu News Report Bikram Teron Karbi Anglong Live Dual Church Alam Pen Soil Conservation Hamran Division along DO Independence Day ni chedam dedet Eson kenang sodalam elitumang bong chini damsinang Dual Church Arpu do pwa joine pen pininganing kana pharman det pialama kang thurji aphan Hamren rong so pialong keng kam nang kele un e lapuson kodak kopi ko sonadim lo nang litum chini ingtungma adim laki Soil Conservation Hamran Division sa hemalong Labangso sai kamalong DO Arpu kedeng pon ajir kiding o kalilang tema. Labangso sai kam sai phuamen sangpi terangpi. Birta kelong pon atengke alangli divisional officers mate DO Arpu kikhi pon kipetang laki diphu lapen Hamren division along. Inudveda bang phia phan palong nia sai hemalong sai kipatang ajoini ingdeng trok sikep raner kep det pi ke jokwan ke long ke talonar ni Hamren along abangke alangli ave. Labangso lam the Karbi Anglong Live kahumri pona hut Soil Conservation along inut asaipu biswaji teron pen Karbi Anglong Live aphan nangke pachini dona lam tangte teron asang holam the pen le
arjupon iksenang alang di ke dual shot do hala pini non tini ke di fusi do itu ada si pini do na dengan dak hosting ke kemana bang mili sekian kita letak resident long play hosting adu along ke peke do thai non tumong ke do makar dak resident song bang dak bang kala dio bang aweden mat ini de dio bang ada resident to kau mati ada labang so lam the assistant soil conservation officer terona sangho penang ke pachini do na ting pulote soil conservation sa hemalong do kavidet ajoini niliphansi labang so det pialama kangthur ahukum nang piiklo ahok peralama bangki Parokri Sirkebra, Trok Sirkebra Phoninkan Memorandum of Understanding mati MOU alamdon ridak chetok det api thedung asai kamalong angbong pulotangte soil conservation asai kamta isilo bonta donatum hamren division along do residence abohalong ha komentuni piniani anta det pialama ke pangjar jiadima bang kisi kedang pon adima matsi avi bonta dipolong jongsi do aboha residence along non puta national flag mate det pi alama ke pangjar ponjia dim anta kibi pon lapusonang thek rat theklong libno isi alama bangki dipu do residence along jongsi national flag alama ke pangjar ponjia dim do pulotang te kopia potlo hamren along bangki avidet labang solam rat chini daming tungduk alam Karbi Anglong life pen assistant soil conservation officer aphan karju ethelam dio sa hemlong piningan ingkan independent alama komatlo ke pangjar ikpon dengan dak hosting ke kemana bang mili sekian kita letak resident long play hosting adu along ke peke do thai non tumong ke do makar dak resident song bang kala dio bang aweden mat ini de dio bang ada resident to kau mati ada sekian de Lada bang ke provision dan bidan boh. provision akang mentara son tangkawi mana nada ke lo kudang to office staff unta do ko timati tangte mun thidam sinang west Karbi Anglong ta isia district lo district sengpon pe prang ahutsi labang so sai kamalong do aboha dolo seta ephong bakta do aboha long amat ki det pialama ke pangjar pona bangki radatum theklong lelang la song bong pen ethialam do residence aboha long amat ke dipu an claim chot sita chok ik edechim lan chot kali independence day ahu do abohalong aliralon ke pangjar lapusonang thek avi pinpur me do abohalong det pialama ke pangjar adim kibi pon pedet asonsi boundary wall angkang pialong sita me chopan kang hu langlete langathaya matsi avi pino department atum pen nagapachini dona tengke labangso boundary wall arpong chopan kang hulake hamren rong sopialong arwi ke jang kilit pik apot lapuson lam the akoi ipon nada tuning ini ke tuning het lah kata ini ke ini ke da non bang ke kabu arwita ko hamren karbi du mati bahaya kini chole kini sontang tawe ho kalam bang ke funding aw port lo mati funding jong si do pulote funding aw port ke lagi kenji ke funding jong si kini ini pulote labang ke karon isiwera kam kali kapre kam ta du non ini tunlong ke beneficiary jara kam ta du lahai tum phanta lahai long se news report rongbong tirang lapen Daniel Linghi Karbi Anglong live Karbi Anglong Autonomous Council Racharia Song Pen Baida Pen Upilangso Araraphan Henlo Amreng MEC constituency arlo kipaphinai pusi Havararat Chethan Pon West Karbi Anglong ke parlo MEC constituency sirke bangbong lakha sirke Amreng constituency ke parlo Baida lapen Upilangso Henlo kipaphinai lapen Sorkar ke charia na thu pen kilang ke pangkrinai arong lo pusi Havararat pen Chethan rinti Pinpur me kedamtang ningkan thom ningkan pli aprang baida lapen upilang sorong kidukkelak arada tumamatsi arphek nempo hem kepangring abi wo phak anparta kangdat atangka adontin sika pharukre pho chirungsi JCB pen towar ki hut aputhak social media lapen birta chatailong anta chethang pluplo bonta kerap kipidam ji kalisi baida lapen upilang sorat ki plang upusi ki putodalam theta Charjulong puta Havararat pen Chethan rinti
ngasila so towar koson si kihut pon ma la pen kopia pon ma la bang nal tu pan pon ke penap okipru ji pa lam pen pot si la so towar na kihut nase a hok akang hon a hok kirap kipi ma kalima la ba kerap pen thek long dak lo te ma ningkan ong dung pen je newspaper along pen punon la pen so tha si che thang klong pen kat channel long setami Karbi Anglong live long setami ada peklang pon lo la so atowar la ke e don pen pharu kre pho vu ka chojor la pen nempu ka chojor la pen so tha si ador ke so ar phe ka hu ka chojor la so tangka pen si towar ki hut bang theklang pon lo setam hala so kwan ne ningkan pen rada tuma ka I towar me senang ji pu pen non abang ke MLA akai rupsing teron la dak baida long lang roy long ok do pik la pen ok ki pru la so ki don ji po phan si la so JCB pen na son atwar hu pon bom la son si dak rong tum pen alam the long pon halabang soning kan pen pining suring ni reng kora pli pai chikroni phai krisir kebarni baida along ia roy along langa ok ki pru ji aphan kache parai pon along MLA rupsing teron kache dong dun ji alam the kiklang pen tong sikot pen JCB pen towar ki hut holik ligbuk ligwar dong karnuk kipaklam thek ponlo lakhaner kep hamren MSC ke parlo derar lok thongja pen amreng MSC constituency ke parlo baida da kilometer krehini sosia jak non puan ta misen iksi patowar ka chihilat longji kalisi chitim ingphat tim sik kanglit kang ther ningkan kang tim chihilat dunang lukusi hawararat pen lamthe longpon MLA rupsing teron baida hawar nakahumri pen hawararat kache hokarji ke theklong ji aphan det kali bonta hawararat akisung theklong pen MLA scheme pen towar nang semar pivek popu aninge the akar I pen kache tongdun ji aphan jisikrinti lapuan hawararat ke theklong akar I pen okki prolong nang che tongdun si manpeng pidun long popusi hawararat jisikrinti lo bonta barla chala abotor RVK jangpen kewang akasik sak dopok na puta kachimin sokali EM rinaterang pipen labang so okki prolong nang chetong dunlote hawararat akisung jesamet towar misen iksip nang ki PG aphan anso se ning che themu chot poputa baida long chirok tok arat atum pen che thamrinti pendawala akai MLA wang lo pulo tangte ladak ok long pigi po ma son ning the do ma là bồi giác bo mình thi đưa bo oi nang lita doni ma nó có ý don ji di nang liga arong amen ke thong ja acha MLA phan aprang a theklong lo ma la pun tho aprang thèn long lò nó thèn long này đinh hồi luôn ning kan kon lo ke theklong le ga con đi ba đứa có phụ bo ning kan pli ala ning kan pli aprang MLA phan ko dak lo theklong a hamran si them lo la pu wang we pin nang ma bua vào mà thèn đấy là hử cái non thu bera la non kontek bang ke advaring halong sorape ko la kan ning kan wang to na hut pi ver ti ma chuning ta la sunai hudlo se sibita ma pining ben kan ni ko ma la so contract ke pi ga lang pa le kontek pi mene la rupsing teron MLA ko bo si mane poisa ke pi ko ma tina ko pi phansi kabor ile ha kali aning kan wang ta ok na pruver ma ani kan wang pi pre ante tuning ta la son hut pon na ha chuning bang e hala mi thun ma si la tum rong ben chirung la ha tuning ta chirung li la tuning bang kon an lo chirung na li ga jilong ha don men thopre pho rong tuning ta ha hamren pen Daniel hi Karbi Anglong live kidam tang pai ni phai khrener kebarni ni jang Karbi Anglong lakhai si duar amla constituency ke parlo serdi hun pathu aklamalong vot hatlang so KCS hawara mai atumpen ar pukachelara mai padopon lason silabang so mai long mai phu than sing terang pen si mai che pahem pu ponlo lapen aluhia man peng pen kachetong dun Dilip be KCC committee Daniel be KCC committee hinchong tiso pen ke chenglok penangan ke thekiding lapen claim bari matum chetong dun rinti kidam tang pai ni phai kreser kebarni labang so ar pukachelar pona mai long rat pen chedon sar pen ingwai pon si mai phu ki miar pu gozen crop han pek ponlo lapen kong chun bangar pu
sarlong ki terang aphan pek ponlo lapen prek jamar pu ingwai ponsi ar pu sitami pek ponthulo labang solong claim barim lapen KCSDC committee atum pen mesen pen ke claim kiram ponji aphan tuning repon rinti Kalang so kawaran mai jong mai ki ada conference ini body di support asinil to apa na body ka ni itu to punya body ko keseng ko asila so keseng apa apa itu ningkan der tiap ini mai ku pen 2017 pen ini kita mai ku ke apa dah potang so kawaran mai ke sertalin mana rutalin anikan 2017 ni ke rutalin anikan dokong lah asal so rutalin anikan stamil itu nesen de pacen pala Chinthong pen hemari rong phar Karbi Anglong live Tang te pinia da babirta ke lapansi kang ton poniglo arni kemi